Mosadi ena wa Kgaleshewe ya ntseng a sithabetse maikutlo ka mora ditlaleho tsa ho betwa ha moradi wa hae ke mohlankana wa hae ya dilemo di 41 o re o batla toka e phethahale. Ditlaleho di boetse di hlalosa ha le yena e le lehlatsipa la peto ya mohlankana wa hae ka kgwedi ya Pherekgong monongwaha. O re o swabile ha ile mona mmelaelo a lokolotse ka beili ya R200 a diranta. I feel very devastated because the court granted him bail. He must be locked up. I am disappointed because his own mother paid his bail to be released. Lelapa la habo mosadi enwa le lona le re le ferekane ka tshebetso ya lefapha la toka le sepolesa. So ga monate go tlhola bona motho mo strateng e le gore wena o tshela le bana mo tlong mono mo bana ba bona mothako ke yo dirileng lo tse go tshwana le tse. Ha ditaba di sa le mothating ona ho bile le ngongoreo ka lesisitheo leo dinyewe tsa tlhekefetso di tsamaiswang ka teng. Re kopa NPA le Department of Justice gore ba ke ba phamise dikousu tsa bone ba ke ba bone gore ba speed up a young process ya gore di case di khona gore di fele, because postponing the case every now and then e etsa gore batho ba le bone ba latlhegele ke tshepo in the Department of Justice. Le kalalana la botšhotšhisi le dumetse gore le hula ka tlhako tsa morao. Re ntse re na le bothata ba gore di magistrata tsa rona di a shota, o fumane le gore makgotla dinyewe a kopanywa, o fumane le dikhoto tse pedi di etswe ke motho a le mong ke le leng la mabaka o fumane le gore ke bona beng ba dinyewe bona hantle, o fumane le gore bana le mabaka a bona a personal, motho ka jeno ha kgone ho tla makgotleng empa hlokahala ka lebaka la gore mohlomong o ile clinicing kapa o ile kae kapa ha hona motho a salang le ngwana. Ntho tse jwalo kaofela di etsa gore di-case tsa rona di kgutlisetswe morao. Lehlatsipa le dumellana le mahlatsipa a mang hore ho nkuwe mehato e matla kgahlano le baetsi ba ditlhekefetso. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley.